Amogela dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanya le nna Thaba Metsimabe a re simololle ka go leba tse di gogang kwa pele. Legae la bana la SOS Children's Villages le ipelela dingwaga di le 40 le mo Botswana. Sekolo se segolwane sa Francistown Senior se ribolola semmuso tiriso ya lefelo la bokopano jwa baithuti. Fa mo go tsa mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Aforika Borwa Cyril Ramaphosa a fa masole a neng a thusa mo ntweng ya ntlha ya lefatshe kwa lefatsheng la Fora Tlotla. Wetso a re tsene mo go tsone. Legae la bana la SOS Children's Villages le tshwaile dingwaga di le 40 le ntse le tsweletse ka go fa dithuso mo lefatsheng leno. Le fa go ntse jalo mokgatlho o kopile Batswana le banni ba monogae go ema nokeng maiteko a bone a go tlhokomela bana. Fa a bua kwa moletlong wa go ipelela dingwaga tse mo go lona lekalana la tlhabololo matlole le kanamiso mafoko mo mokgatlhong o kabelo tshimologo o kaile fa ba ikaelela go ntsha ditirelo tsa bone mo go tlhokomeleleng bana mo magaeng a bana go ya kwa tlhokomelong e ikaegileng ka setšhaba mo malapeng. Go tlhalositse fa se tla thusa go tlamela bana botoka ba ntse ba go lela mo malapeng go na le go nna mo magaeng a bana a tlhalosa fa a lopa madi a mantsi go a tsamaisa. O na re mokgwa o mošwa ono o ikaegile ka go nonotsha malapa le setšhaba gore bana ba golele mo tikologong e e nitameng ebile ba tshegetsa. Today we marked 40th of anniversary of SOS Children's Villages in existence in Botswana, where we made reflections throughout our 40th journey, where we reflected on the lessons learned and where we also projected how the future looks like for the organization as we continue to redefine our model of care. But what we want to do most importantly as an organization is that we want to bring Botswana and residents of Botswana to support our child care efforts through support in any forms. This includes one that which we launched today, which is called the 40 Pula for 40th. One of our strategic moves as an organization is that we have accepted that our child care model has reached its expiry date, and therefore we are moving away from institutions, one because they don't give children the necessary support that they need, and most importantly because they are also very expensive to maintain. And this is why we are doing the community-based approach. And then we are also digitalizing our fundraising system so that we can be able to reach out to Botswana and all those that are not Botswana who are willing to support us. So basically, one other thing that we can make us succeed as an organization is the support from different angles through all the stakeholders and partners. We want to give special thanks to the government of Botswana. For over 25 years, the government has been very supportive. We also want to specifically thank the private sector. We want to thank different individuals who have committed their salaries, who have committed their income to supporting our child care needs. And most importantly, we also want to thank the district leadership at Tlokweng for their support. Every time when we reach out to them, they are always there to support us, from Bohosi to the district leadership. Tshimologo go tlile setšhaba go aba madi a kana ka 40 pula le go feta go rotloetsa mananeo a ka tshegetsang bana le malapa a tlhokile lesego mo setšhabeng. Mokgatlho wa SOS wa re ke monokeng ya setšhaba e tla thusa thata mo go godiseng mananeo le go tlhomamisa gore bana ka bontsi ba bona thuso e ba e tlhokang. Legae le na le dingwaga di le 40 le thusa ka tlhokomelo, thuto le ka go fa ditirelo tsa tlhokomelo ya malapa le bana ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng. Fa re tswelela, sekolo se segolwane sa Francistown se ribolotse semmuso tiriso ya kago e ntšha ya lefelo la bokopano le le dirisiwang mo ditirong tse di farologaneng e lopileng madi a fetang 500,000 pula. Kago eo e agilweng ke komiti ya batsadi le barutabana ba sekolo seo e solofetswe go tokafatsa thuto le mediro e tla tshwarwang kwa sekolong seo. Mogokgo wa sekolo Ntaisi
a re mogopolo wa go aga lefelo le o simolositswe ke komiti ya batsadi le barutabana mme wa amogelwa ke morafi fa mongwe wa baithuti ba pele a ile a rotloetsa ka madi a ka tshwara 75,000 pula. A re lentswa dikompone tsa kago di ne di bata madi a ka feta 1.5 million pula go ka aga lefelo leo. O itumelela gore ba kgonne go laga ka madi a ka tshwara 500,000 pula morago ga gore mongwe wa babereki a ithaope go aga kago eo. Jaaka dipalo tsa baithuti ba ba tsenang mo sekolong se di tsweletse ka go oketsega, go solofetswe gore lefelo le le thuse go fokotsa kgatelelo mo dikagong tse ntseng di le teng. We also had in the morning the PTA in a hand the lobolo leo le bonang le. This shelter re agetswe ke PTA ka madi a more than 500,000 after realizing that we were struggling as a school ga re na le di-event tse di tsayang bana ba le kana batho ba le bantsi. All along, I think for the past 3 years re ntse re dirisa kereke e bapile le rona ga re na le di-event tse di tshwana le bo prize giving. So the PTA came up with a model wa gore gongwe re itirele. That is why they raised the money. Of course, with the support of the community. Just to cite an example here, a former student, this is necessarily Cabo 90s, who donate the 75,000 pula just from the onset. That on its own motivated the PTA. It's a maduo taina loan loan. We went to other companies re batla go bona kana go itse gore ha ba re agela lobo le leka tsa bana ba le 1,800 ba ka re charge bokae. They were giving us a quotation here almost 1.4 million. That is why ne run hasi ra bona gore re ka dira yang. Me, it's very important also to announce that kana to mention that lobo le ne le agwa ke mmereke go ne mo sekolong. One of the craft improvers ke eno re tetseng ka plan ke eno naga. Although ne re kopile batho from outside gore ba mo thuse, but ba ne re ba kopa inele just my casually. All in all nka gore ka re ne le agwa ke motho yo bereka mo sekolong a bata gore mo neeleng se se tona inele material. But for now we are very happy lobo le edile mo go rang gore all our activities di kgona go diragala. Re sa le kwa toropong ya Francistown baithuti ba pele ba sekolo sa Mattas Bay College ba ba feditseng ka ngwaga wa 1986 ba abetse sekolo seo matarase a le lekgolo le didiriswa tsa thuto tse di lopileng madi a kana ka 140,000 pula. Kabo e maikaelelo a yone e leng go tswela baithuti ba ba nnang mo sekolong mosola e ne eteletswe pele ke Professor Happy Sephambe le ba BIFM fa bua kwa moletlong wa kabompho eo mothusa tona wa lephata la bana le thuto go tswa kwa moding Justin Hunyepa a re baithuti ba pele ba lejwa e le taemane mo lekalaneng la thuto mo dinakong tsa segompieno. Mothusa tona Hunyepa o phuphuthile baithuti ba pele ba Mattas Bay College Legetla go ba santse ba tshware ka natla le go busetsa kwa sekolong. A re baithuti ba pele ba botlhokwa thata mo mohameng wa thuto. O lebogetse baithuti ba pele ba ngwaga wa 1986 go aba materase a le lekgolo le didiriswa tsa sekolo tsa boleng jwa 140,000 pula. A re mpho eo ke peeletso mo isagong ya bana ba Botswana. On behalf of the Ministry of Child Welfare and Basic Education, we sincerely thank you for raising over 140,000 and investing it in student mattresses and stationery. This is a practical demonstration of loving back. It's a clear demonstration of compassion and a responsible citizen. I'm concerned, I was worried with the Professor Happy Sephambe, my 2000 up to date, from 2000 up to date. More in terms of their duties and responsibilities as former students of this school, and we would like to encourage them wherever they are for the give back. The school took care of you. Please take care of the school as well.
Mothosa Tona Hunyepa o rotloeditse baithuti ba pele go atolosa tirisano mmogo ya bone le lekalana le le ikemetseng ka nosi. A re bontsi jwa bone jaanong ba mo maemong a ba ka thusang dikolo ka mananeo a thuto jaaka a STEM. O gateletse gore puso e le nosi e ka se kgone go fetola dikolo, mme a kopa tirisano mmogo e nonofileng fa gare ga puso, setšhaba, dikgwebo le baithuti ba pele. Mogokgo wa sekolo sa Matters Bay College Baboloki Bajeti a re katlego ya sekolo mo dithutong e dirwa ke barutabana ba ba nang le dithutego tse di kwa godimo. A re sekolo se na le barutabana ba babedi ba ba nang le dithutego tsa PhD, ba le barataro ba ba nang le tsa Masters, ba ba bangwe botlhe ba na le tsa degree. Fa jaanong re tlhodumela tsa mafatshe a sele, tautona wa lefatshe la Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o file tlotla masole a tsereng karolo mo ntweng ya ntlha ya lefatshe ke gore World War I kwa lefatsheng la Fora morago ga dingwaga di le 110 eo e nnile teng. Tautona Ramaphosa a re bopelokgale ga mmogo le go ikentsha setlhabelo ga masole ga go a tshwanela go lebalesega, a tlhalosa fa tiro ya bone e le sengwe se se tla nnang se tlisa boikgantsho mo setšhabeng sa Aforika Borwa ebile ba tshwanelwa ke go lemogwa ke mafatshe a Aforika Borwa le la Fora. Lefatshe la Zimbabwe le buseditse baagi ba lone ba feta 21,000 go tswa kwa Aforika Borwa jaaka dikgogakgogano le kgatelelo kgatlhanong le batswakwa ba ba senang mokwalo di tsweletse. Baagi ba ba neng ba goroga kwa lefelong la kamogelo kwa Beitbridge ba tlhalositse gore ba ne ba tlhaselwa, ba utswelwa le go patelediwa go tswa mo magaeng le mafelong a bona a tiro. Mekgatlho ya thuso e tsweletse ka go ba naya tlhokomelo ya kalafi, dijo le dipalamo go ba thusa go fitlha kwa mafelong a bone a bofelo. Tona wa dikitso kwa lefatsheng la Zimbabwe Zoda Zemu a re baagi ba lefatshe leo ba le 21,291 ba buseditswe gae ka dithulaganyo tsa thuso ya puso fa e sale lenaneo leo le simolola kgwedi ya Mopitlwe e le 26. O tsweletse ka gore batho ba bangwe ba le 56,830 ba boetse Zimbabwe ka bobone. Go boa ga bone go tla jaana morago ga dibeke di le mmalwa tsa ditshupetso kgatlhanong le batswakwa kwa Aforika Borwa kwa ditlhopha dingwe di kopileng gore batswakwa ba ba senang mokwalo ba boele gae. Dikgotlhang tseno di dirile gore go nne le dikhudego tse mo go tsone batswakwa ba le 4 ba bolailweng. Lefatshe la Zimbabwe le la Aforika Borwa di abelana nngwe ya ditsela tse di dirisiwang thata go kgabaganya melelwane mo kgaolong eno, mme diketekete tsa batho di kgabaganya letsatsi le letsatsi go akaretsa le bontsi jo bo kgabaganyang ka ditsela tse di seng ka fa molaong. Pego eo e ne re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona go tswa mo go nna Thaba Metsi-Mabe le lekoko lotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe a Lesedi Television. Lesedi Television, polelo ya gago, lentswe la gago, lesedi la gago.